Nyamuneka nshuti banyarwandakazi turabasuhuje kandi tubifuriza kugubwa neza mwebwe mukurikirana bimwe mu biganiro bica kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK and Kamariza. Nagira ngo mbabwire yuko size ngizi duhuriye hano tugiye gukora de commentaire kuri bimwe biri mu birabera mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo, aho wavuga yuko hari intambara iteye ubwoba cyane yafashe indi ntera, habyutse havuga urwamo rw'amasasu rw'imbunda ziremereye cyane, intambara yongeye yarose muri kino gihugu cy'abaturage cya Congo. Rero size ngizi nagira ngo mbabwire yuko habyutse havuga urwamo rw'amasasu ruteye ubwoba cyane, ariko nanone hagati aho ngaho General Gasita yafashe umwanzuro wo gukubita bamwe mu bacancuro bari muri kiriya gihugu cya Congo bakirukanwa bakava mu gihugu cya Congo, kuko ngo General Gasita yarangije kuvuga yuko bari bavandimwe nta kintu babamariye nubwo bwose baba baraturutse hanze, ahubwo ngo bari gutuma batsindwa intambara bakayirwaniriye bakayitsinda. Hari akantu uri kwibaza nanjye ariko ndi kwibaza, ese nko yarangije kwihakana abo bacancuro baturutse mu gihugu cyo hanze akaba agiye kubirukana, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo we ari kubivuga hiki? Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo arimo aravuga yuko nawe nta gihe na kimwe azigera ahereza agahenge umutwe wa M23 ngo wongere umufatane utundi duca muri kino gihugu cy'abaturanyi cya Congo. Ariko se nanone ibi ni ibiki ku rundi ruhande? Nagira ngo mbabwire yuko size ngizi umutwe wa M23 warangije gufata inshingano zikomeye cyane, urugamba noneho warwambariye ubu ngubu, aho bari bambariye inkindi bimeze nkaho bahambariye itabara. Ariko se ushobora kwibaza ngo nukubera iki nkize hanze ano makuru? Ubu icyo ngusaba banza gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kubana kuri no channel yitwa MK and Kamariza, igiye kuzajya ibangezaho ibiganiro bimwe na bimwe binyuranye kandi bitandukanye. Nagira ngo mbabwire yuko ibiganiro bigiye kuzajya bica kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel, bigiye kuzajya bisesengura filime yitwa MK ndetse bikaza binasesengura bimwe muri mu birabera mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo. Umva kakana, nagira ngo mbabwire yuko ubu ngubu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yarangije gufata umwanzuro wo kwirukana M23 ngo ikaba yarekuza uduce twose yafashe, harimo Ovira, Kanyabanyonga. Urumva yuko arangije gufata uduce twinshi cyane kuko intambara iri hafi. Kuko nanone ku rundi ruhande umugabo witwa Sultani Makenga yahise ajya ku mbuga nkoranyambaga arandika, ahita akoresha inama y'igitaraganya avuga yuko nta gihe na kimwe azigera aba yarekura uduce yafashe, ngo ahubwo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo agomba kugira gutya nawe akaba yakwemera ibiganiro kugira ngo bakomeze kubana neza, ndetse niyemera ngo ibiganiro bishobora kuzarangira twa duce twose yafashe aturekuje. Ariko umuvandimwe wacu Sultani Makenga we avuga yuko nta gihe na kimwe yigeze abangamira kiriya gihugu cy'abaturanyi cya Congo, ngo kubera yuko ngo abari guharanira uburenganzira bwabo. Ariko se nanone ku rundi ruhande General Gasita we yavuze yuko ubu ngubu agiye kurwana intambara ikomeye cyane, kandi nanone ku rundi ruhande nagira ngo mbabwire yuko M23 yarangije gufata umwanzuro wo kutazarekura ubu ngubu, aho yari yarigaruye uduce twinshi cyane muri Congo. Wavuga yuko nabo bameze nkaho bamaze gufata igihugu cyabo muri kira gituranyi cyacu cy'igihugu cya Congo. Ubu ngubu yarangije kwakira ahantu, yarangije kwataka u Burundi, iri hafi kugera i Burundi kubera yuko hari uduce tumwe na tumwe. Ubu ngubu size ngizo tuvugana mu ijoro ryakeye habyutse havuga urwamo rw'amasasu rw'imbunda ziremereye, aho izo mbunda zarangije gufata umwana umwe bamukubita isasu rimwe gusa, uwo mwana ahita apfa, yarafite imyaka 3 gusa. Ubu rero nagira ngo mbabwire yuko ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bufatanyije na mu gihugu cy'abaturanyi cyacu cy'u Burundi kwa Evariste Ndayishimiye barangije gufata ibirindiro baragenda babishyira ahantu bita Ngozi. Ubu ngubu ku musozi wa Ngozi hariyo ibirindiro bikomeye cyane. Bishatse kuvuga iki rero? Umuvandimwe wacu Sultani Makenga arangije gufata umwanzuro avuga yuko nyuma yuko yavuye muri kiriya gihugu tayari agiye kwataka kimwe muri kiriya gihugu nanone, naho akabasha kuba yakwigarura uduce tumwe na tumwe. Ariko nagira ngo mbabwire yuko igisirikare cya FARDC nacyo cyarangije gufata umwanzuro cyifatanyije na kiriya gisirikare cy'abarundi. Ubu ngubu hari imisozi kirinze nta nubwo yemerewe kunyeganyega. Ngiye mwari muri kumwe muri kubana n'igisigo Regasi nk'ubusanzwe
tsekurane bakurutindira kuriza hafi y'ishyamba rya Kibira. Mukomeze kugira umunsi mwiza kandi mwibuka gukanda subscribe kuri no channel yitwa MK and Kamariza.